wakifuna Bwana akakwambia kawia kila mtu. Mukama nakugamba gabira buli kinomu. Nendeni nyote katika ulimwenguni kote mugende mawanga gonna mubulire. Sasa unakawia kila mtu. Awo gabira buli kinomu ekigambo ekyo. Watu hao wakiharisha, abantu bano kasita baddukana, shida itakuwa ni wewe au neno? Kizibu kinabeera ku gwe oba ekigambo? Kibeera kwani? Bwana asifiwe. Yesu yebazi. Haleluya. Haleluya. Ukiwa mchungaji, swali ni mubeera musumba, kino kibuuzo. Watu nao wapa chakula wanaharisha au wana afya? Abantu bowe ekigambo baddukana oba babeera n'obulamu obulungi? Wewe waangalie mwenyewe uone vile. Wewe mwenyini wetunulemu. Sikondoo kama unawapea malisho mazuri na angalia tu vile wanatembea. Era abo bango balisa bulungi ndaba engeri gye batambulamu. Wewe ukifuatilia washirika wako, bw'otunuulira ekisiibo Mukama kye yakuwa, kuna kitu umewahi sikia? Waliwo kye wali owuliddeko? Kama chenye unasikia ni kibaya, bw'obanga kye wali owulidde kibi, wewe umeoza, we wavunda, unachafua chakula, oyonoona emmere na unawapea watu, n'owa abantu nga nchafu. Haleluya. Haleluya. Mukitekete bulungi. Mwami murambi wawulire. Otegedde. Ewewe syakulya ni wolisya maye. Era gwekye emmere eriisa abantu. Maye alisya babaana. Era emmere gy'owa maama naye aliisa abaana. Wewe ni kichwa cha nyumba, gwe mutwe gw'ennyumba, kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Nga Yesu bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Wewe ni pakuli, gwe sowaani inayolisha mama pamoja na watoto. Eriisa maama n'abaana. Wakati wewe unalisha mama, engeri gy'oliisa maama, hicho ndicho mama atashirikisha watoto. Eyo ye mmere maama naye gy'akwatako n'awa abaana. Kama watoto wako mtumishi ni wadogo tu, lakini wameanza hawachezi nyimbo za Mungu, abaana abo banga bato naye tebazina nnyimba za Mukama, wakikuona tu naenda na unafunga mlango na wanafungia ndani. Bwe babanga balaba ogenda ne baggalawo ennyumba emiryango ne bateekako music, wanafungia ndani, bagalira munda, bateekako eminyololo munda. Watoto wa mchungaji, abaana b'omusumba, si watakuwa ndani wana study Bible? Abo bandibadde munda nga basoma Bayibuli. Si watakuwa ndani wana study Bible? Bandibadde nga basoma Bayibuli nga bali mu nyumba. Yaani unaondoka hivi na mtoto anachukua kafule na yova ateka kofulo ku luji. Baba ameenda, ndio huyo. Tata agenze ne bateekako oluggi kofulo. Si watakuwa na study Bible? Bandibadde basoma Bayibuli, lwaki bagalawo? Sasa kama hawasomi Biblia, wewe jiuliza wanasoma nini? Gwe baba wemmere eno basoma ki? Bwana asifiwe. Yesu yebazibe. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Mutegedde abooluganda. Haleluya. Haleluya. Mtumishi, wewe unataka nani akuja afanye uinjilisti kwako na umejua ukweli? Oyagala nyi abaje akubuulire enjiri ate nga wategeera amazima? Nani akuje? Mungu atume nani kwako afanye uinjilisti? Katonda atumanie uwo abuulire enjiri. Wewe unataka Mungu atume nani kwako alete injiri? Gwoyagala Katonda atumani ewuwo alete enjiri. Muzakulu murambi wenyana wera arume nani? Oluganda oyagala Katonda atumani? Ndi wewe busi. Gwe mwennyini. Sakile wolio. Kyova gwe woli. Bwana asifiwe. Yesu yebazibe. Haleluya. Haleluya. Unajua sisi wanaume tuko na wivu. Omanyife abasajja tulina obujja. Hata mtu alete injili ya namna kani mtumishi na mama aanza kuisupport na support yenye mchungaji na msupport hata omuntu abuulire enjiri ngazze abuulire jinagamba musumba muwagira nga gobujja bukukwa. Sasa Bwana amekupea hii assignment ufanye mwenyewe. Chikatu abakwagala gwe mwennyini otandika okukola omulimu ogwo. Watumishi baweereza. Unaona ninachosema ni hiki. Kyenjogera kye kino. Mama ni rahisi kuamini neno.
Mama mwangu nyo wakukkiriza kigambo. Lakini sasa uje uwapate kwenye Biblia na mchungaji wamekalia Biblia wanaandika. Jangu basange nga batudde bali kusoma Bible. Gwe bawe n'omusumba nga musumba ali mu nyumba yo. Kwa nyumba ayigiriza msichana wa Bible. Wanaandika notes ya Biblia. Nga bali kuandika notes mu Bible. Na mlango wamefunga. Ate ngo omulyango bagaddewo. Tutasema tu haleluya, Bwana ametuonekania. Ojagamba haleluya, Mukama atulabikidde. Na ukiwa wewe mwenyewe obeera nga yeggwe, kwa sababu kwako nani atakufumania? Ani ewuwo? Kwako unaweza fundisha na style yoyote. Gwe mwennyini oyinza okusomesa mu style yonna. Tumishi, nikija kwako na nione joto nitoe shati nipake na vest niendeleze injili ya moto, kuna tatizo? Na wewe uje utupate tuko na panguza jasho. Wembeera nga nzija okubuulira enjiri. Kuna tatizo. Nenzija ewuwo, nenzija mu saati, nensigala mu vesti, nengenda mu maaso n'enjiri nga toliiwo. Olowooza ki tewaliiwo ensobi awo? Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Awo tewanyooka ebikonde. Na ukiwa tu kwako mwenyewe, naye bw'obeera ewuwo gwe mwennyini, unaweza ukafundisha na vesti. Oyinza okuyigiriza enjiri ne vesti. Hata unaweza ukamfundishia chumbani. Era oyinza n'okuyigiriza nga oli eri ne mufumbiro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Ukimkuta mchungaji anamfundishia hata chumbani, kuna tatizo? Osanga nga omusumbaze ayigiriza mukyala we wadde ne mufumbiro, waliyo omutawaana. Ati yakulema okuyigiriza kajja ayigiriza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Mama atoke maji, mama ave mu luzzi, au anatoka kusaka unga, obanga ava ku kyuma okusa, anakuja ajja anapata mama kanisa, asanga mama kanisa anamfundisha mumewe, ayigiriza baawe enjiri. Kuna shida? Waliwo ekizibu awo? Sasa unafaa kati osaanidde, unafaa, mtumishi anasema unafaa uwahi, unafaa uenda mapema, ufanye mapema kabla hawajakufanyia. Kati osaanidde obikolako mangu nga tebanakukolerako. Yaani ukitoka tu hapa anza. Bw'ova wano tandika okuyigiriza baawo okumubuulira enjiri. Ukichelewa, bw'olwawo, utajilaumu, ogenda kwenenya wekka. Kwa nini? Lwaki? Mama kanisa atamfundisha. Baba kanisa ajja kuja ayigirize. Mama kanisa atamfundisha. Mama kanisa ajja kuja amuyigirize. Na anaweza mfundishia popote. Ayinza omuyigiriza wonna. Anaweza anzia kumfundisha kwa veranda. Ayinza okumusomesa okutandika ku veranda. Wakisonga kwa nyumba wakienda hivyo. Nga basembera nga bagenda bwe batyo. Mwenye atalaumiwa ni nani? Anaagenda okunenyezebwa gwe walwawo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Kati ya Adamu na Hawa, wakati wa Adamu ne Hawa, tunalaumu nani? Tunenyani? Tunalaumu Adamu. Tunenya Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Nani akitoka hapa anaenda kuanzisha uinjilisti kwa nyumba yake? Ani agenda okutandika okubuulira maka ge enjiri ng'ovudde wano. Amen. Amen. Kibeere bwe kityo. Nga mulimu bamaama. Unashiriki Kristo. Ogabana Kristo yekka. Maana unajenga kanisa la Kristo. Kubanga ozimba ekkanisa ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Mtu tu mwenye anaruhusiwa aanze na mtu mwenye ako karibu kama jirani. Omuntu akirizibwa okutandika n'omuntu alinga mulirwana we ni mama mwenye alifiwa. Ye mama na mwandu, mjane. Oyo na mwandu. Lakini kama akona watoto wake anaweza anza na hawa watoto. Naye bw'abeera nga alina abaana be atandikira ku baana bawo buwulira. Nacho maanisha ni kyentegeeza kye kiriwa. Sasa injili au ushahidi au ushuhuda wa Kristo uanzie Yerusalemu. Era kyentegeeza enjiri oba obujulizi bwa Kristo, okujulira Kristo butandikira Yerusalemu.
Nana anaenda kuanza kufanya hiyo kazi. Anagenda okutandika okukola omulimu ogwo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Haleluya. Haleluya. Kinachotufanya sisi tunatofautiana, ekituwa okuwawukana ni makanisa. Kanisa. Wewe na mke wako mna makanisa mawili kwa nyumba. Gwe ne mukyala wo muline kanisa biri mu nyumba. Mmoja ni Kweka, mwingine sijui ni wapi. Omulala agenda kupefa, omulala simanya agenda Miracle. Watu wawili hawezi enda njia moja wasipoelewana. Abantu babiri tebayinza kutambula ekkubo lumu nga tebakanyiza. Haleluya. Haleluya. Kenya huko Webuye. Webuye. Kuna mchungaji alikuwa anaenda kuhubiri kwa kanisa alilopewa kusimamia. Waliwo omusumba yali agenda okubuulira enjiri ku kanisa gye bamuwa okubeera nga ye musumba. Na mke wake anaenda kwa kanisa lenye lina manabii wa uongo. Naye nga mukyala we agenda mu kanisa ez'abannabbi b'obulimba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Kwa bahati fulani, sijui sisemi nzuri au mbaya, lakini ni kwa bahati fulani, na yolwe omukisa omulala mtoto akazaliwa anafanana mama penye anashiriki. Omwana nazalibwa ng'omwana afaanagana ne mama gy'asabira. Sijui ni nguvu ya aina gani ilitumika pale. Simanyi oba maanyi ki agaakole ensonga eyo bwetyo. Nikagundua kumbe mchungaji akiishi tu kukuwekea mikono kila siku, mama akiombeaga, unaweza pata ujauzito wa mtoto anafanana huyo mchungaji. Nengena nendowooza tino buli kaseera omusumba ono bwamuteekangako emikono bwamusabira ayinza okufuna ekifaananyi eky'omusumba oyo n'azaala omwana afaanana n'omusumba oyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Nyi wenyewe pingana, mimi sikuwa huko, ndio maana nasema alikuwa anamwekea mkono. Yenze saliyo memuhakane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Huyu mchungaji omusumba ono, huyu mtoto alikuwa amefikisha miaka 2. Wezatuuka emyaka 2. Mchungaji mwenyewe akaambia huyo mama ya kwamba mzee wako anatafuta kuua huyu mtoto. Omusumba oyo mwenyewe omwana ono bwe yaweza emyaka 2, ono omusumba n'agamba ono omukyala w'oli omusumba n'agamba bawa anoonya okutta omwana ono. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Asubuhi kumacha, sasa usiku ndo kupambasuke, nga tebunacha kumachanga bunaatera okucha, waliamuka bayimuka. Huyo mume amepigwa shoka, amekufa, mume wa huyo mwanamke. Kugenda okusanga nga ono bawo omukyalo ono bamutemye n'embaza afudde. Aliyeua hawajulikani. Amuse tewali amanyi. Lakini ripoti inasema mama alisikia mchungaji huyo aliyeuawa alikuwa anataka kuua huyu mtoto aliyeombewa huko, akazaliwa kama anafanana huko. Ono mama n'agamba ntino anze nawulidde omusumba oli ng'atugamba tino bba wange anoonya okutta omwana ono kubanga omwana ono afaanana omusumba gwe naza gwe eri wensabira. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Nataka familia au jamii moja iende njia moja. Njagala amaka gamu oba family emu etambulire ku kkubo limu. Sisemi kwamba mshiriki kwa kanisa moja kama jengo kama hili. Sigamba tino mubeerenga mukunganira mu kanisa emu ng'ekizimbe kino. Muwe mnasungumza, badala msungumze juu ya makanisa, sungumza juu ya Yesu Kristo. Ekifo eky'okwogera ku makanisa yogera ku linnya lya Yesu lyokka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Jirani yako yule mulirwana oli anaenda kanisa fulani, wewe unaenda kanisa fulani, agenda mu kanisa endala nawe ogenda mu kanisa endala. Mkitaka muwe pamoja na msiwahi tengana. Obanga mwagala mubeere wamu muleme okwawukana. Msiwahi sifiana vile makanisa yenu yameendelea, majengo mpaka rangi nini. Muleme okwogera engeri kanisa zamaze zikulaakulanye, engeri gye baasiigamu langi. Muwe mnasifiana tu juu ya yale ambayo Kristo anafanya. Muberenga mwegulumiza mwebyo Kristo byakoze. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Wachungaji mkikutana kwa pastors fellowship, abasumba basingana ku pastors fellowship, na maaskofu n'abalabirizi,
Msiongee juu ya makanisa na ministry zenu. Muleme okwogera ku makanisa gamwe n'obuweereza bwammwe. Ongea juu ya Yesu Kristo. Mwogere ku Kristo Yesu yekka. Hamtawahi tengana. Temugenda kwawukana. Lakini unapoanza kusema naibotuka. Unajua nyinyi niliwaambianga tutawapita hamukusikia. Nze nabagamba obuweereza bwammwe tugenda buyitako mwate muwulira. Yetu tumeweka roof. Fe obuweereza bwaffe tumaze n'okuteekawo ekizimbe tunatera okusereka. Nyinyi bado mko kwa matofali mnapanda. Naye mwe mukyalimu kuba amatafali muli maladi mmwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Yetu sasa tumenunua keyboard inakaa hivi. Kati twamala okuzimba twagula keyboard ya milioni 6. Kitugasa eki. Nilipokuwa nasikia hivyo nilikuwa nafikiri mbinguni naonyesha keyboard hivi. Na wanasema mwenye anapikanga hii yako wapi? Ndio huyo kuja mpite. Nali ndowooza ntino mugulu oyimusa keyboard bwoti ennene ne babuuza mugulu ne babuuza ati ani yali akuba keyboard enajeno noyingira eggulu. Au mwingine anaonyesha speaker itatumika mbinguni. Oba omulala ng'alaga speaker ennene egenda okukozesebwa mu ggulu. Niulize swali, hivyo vitu vyenye mnakisifia vitapeleka mtu yeyote mbinguni? Naye mbubuuza ekibuuzo, bino ebintu byemyegulumiza nabyo binaatwala omuntu yenna mu ggulu? Kanisa kubwa linapeleka mtu mbinguni? Ekanisa ennene etwala omuntu mu ggulu. Nini kinapeleka mtu mbinguni? Kiki ekitwala omuntu mu ggulu? Yesu ndiye njia. Yesu yekka yekkubo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Mkikutana na mwenzako njiani, bosinkana muno mu kkubo, ukijua Arsenal na Man U haipeleki mtu mbinguni, bw'omanya Arsenal ne Man U tetwala mutu mu ggulu, toa hapo, jayo ekyo, weka Yesu Kristo. teekawo Yesu awo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Ukikutana na mwenzako, bosinkana muno, ukijua masomo hayapeleki mtu mbinguni, n'omanya nti n'okusoma ennyo tekutwala muntu mu ggulu, wacha kusifu degree ya theology na nini na nini, leka okuyimusa degree za theology n'amasomo g'essomero. Kwenye maongezi yenu weka Yesu Kristo. Awo mu kwogera kwammwe teekawo Yesu Kristo awo nga bw'akola ebinene. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Kama mmeshindwa kununua viti, obanga mulemeredde okugula entebe, mwamini yeye, mukkirize ku ye yekka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Tumeelewana watumishi wa Mungu? Tukanyiza abooluganda. Yesu alionyeshwa majengo. Yesu baamulaga ebizimbe, naye alikuwa ametuambia katika Yohana 2:19. Yohana 2:19. Tunaongea kuhusu mwili wangu